ostvarivanje, oblikovanje i ispunjavanje individualnih i skupnih interesa u razvijanju i identificiranje lažnih ličnosti. Prema podacima je... Danas impresioniraju mladi sa svojim pilot istraživanjima koja jako ne donose definitivne zaključke, ali upućuju upravo na oblasti gde dalje valja istraživati. A već sami čin što su do određenih zaključaka došli, pružili su nam puno epidemioloških podataka i ipak čitav problem učinili dostupni osvetljenju. I sad ako mi dozvolite samo kratko, pošto sam ja po osnovnom obrazovanju da vam izložim koncept našeg pristupa, što se podudara sa ovim što smo ovdje čuli. Pomalo je bila jeres kad je defektologija uvodila dijagnostiku svoju. Konačno je izgleda to izbalansirano i opšte je prihvaćeno u našoj sredini, a vidim i u drugim sredinama. U dijagnostičkom postupku defektolozi polaze od stanja funkcija defekta. Bilo da se koriste svojim instrumentima ili nekim drugim instrumentima koji koriste lekari, psiholozi i tako dalje, ali je interpretacija uvek defektološka. A to će reći. Lekar koji polazi od stanja funkcija, pošto zna anatomiju, patologiju, ide ka telu i ustanovljava gde je uzrok takvom stanju funkciju i primenjuje medicinske metode lečenja. Defektolog, za razliku od lekara, i time se mi ne dupliramo i postajemo neophodan deo dijagnostičkog postupka, polazi od stanja funkcije i ide ka socijalnoj sredini. To će reći, šta to stanje funkcija znači za socijalnu sredinu? Za njegovo postojanje u socijalnoj sredini. I drugo, ide ka programu defektološke rehabilitacije. Na taj način mi ne dupliramo posao, ni sa jednim članovima tima koji je neizbežan u procesu rehabilitacije. Jedino tako možemo da napravimo pravi posao. Pri čemu defektolog postaje autentičan stručnjak i neće se igrati ni psihologa, ni lekara, jer za to postoji kompetentna lica. On ima svoju autentičnu postavu. Od procesa detekcije pa do integracije u onoj meri u kojoj je to moguće, a to je, čini mi se, Solar dao jednu tabelu koja upravo govori o tim mogućnostima od onih najvažnijih koji se potpuno integrišu do ovih najvažnijih. U mnogim izlaganjima, naročito onih koje sam slušao, koje su kolege iz Bugarske prezentirane, imamo dviženje, pokret. I vrlo se eksploatiše u našoj praksi. Mogu vam reći, u našoj sredini, reedukacija psihomotorike je jedan od vodećih metoda u kliničkom radu defektologa. Ta primjena pokreta, koji se inače koristi i u drugim metodama, u fizikalnoj medicini, u kineziterapiji, koristi se u korektivnoj gimnastici, koristi se u fizičkom vaspitanju, koristi se u vrhunskom sportu, ali je cilj reedukacije psihomotorike da stimuliše razvoj do onog nivoa koji je moguć s jedne strane i s druge strane reedukacija psihomotorike kroz pokret treba da stvori iskustvo kod deteta na kome će se kasnije graditi intelektualni potencijali, govorni razvoj, jer bez toga nema osnove za dalji razvoj deteta. Tako mi procenjujemo, jer dete u svom razvojnom putu u stvari kroz psihomotornu aktivnost
osvaja svet, obavlja komunikaciju sa drugim. I ako to ne izgradimo, sve ostalo nema temelja za izgradnju. Eto, toliko ono što se tiče suštine našeg koncepta pristupa defektologiji, kako mi obrazujemo kadrove. I s druge strane da kažem da sam impresioniran činjenicom da defektolozi ovde koji su imali svoje izlaganja, naravno pored uvaženih kolega lekara i psihologa, bez čije saradnje posao ne bi bio, pokazuju da struka kojom se bave prevazilazi zanatski nivo i postaje pravi akademski nivo, pri čemu kad nešto rade, znaju zbog čega rade i znaju koja je teorijska osnova takvog rada. Hvala. Od ukupnog broja koje je kolegica prikazala rizično rođene djece, jako se razlikuje taj pozitivan ishod u prema godinama. Šta je razlog? Je li zaostajanje u različit tretman ili niste ispitivali takve stvari? Niste različili. Znači, to više, jel možete da ponovite pitanje? Možda kolegica, da se vratimo na one njene prikaze, ako ste pratili one dela da rizično rođena djeca po godinama. Jeste. Pozitivan ishod su imala jako velike razlike sprem ukupne populacije koje je ispitivali. Pa me interesuje, jesu li ispitivali zašto je takva razlika u pozitivnim ishodima? Da li je uključen bio tretman taj rani ili nije i koliko je pa se razlike bile? Ali ona je prikazivala, to je razlika, rat kod ometene dece popraćen u razvoju. Je li to? Dobro. Vis-a-vis ukupnog broja rizično rođene dece. Da, to je to. To je, znači, odstupanja u toku odstupanja od normale javljaju se kod 49 dece. To je to. Dobro, zahvaljujem. Jasno. To su svetski normativi, negde između 5 do 7% na podacima Svetske zdravstvene organizacije. Eto, to je. Meni samo po godinama. Po godinama, jeste. Obuka. Spomenuli ste termin hiperkinetska cerebralna paraliza. Ili mi nismo razumeli dobro, ili ima neki terminološki problem, pa da se razjasnimo. Какво смятате, какво мислите, когато го казвате това? Или може не сме добре чули? Хиперкинетичната форма на церебрална парализа. Така. Това е една от формите на церебрална парализа. Позната, нали? Литература е позната, да. Да. И... Можете ли нещо по-подробно да ми кажете от тази форма? Аз съм лаик за това, заинтересуван. Аз знам какво е хиперкинетски синдром. Това не е също. Не. Това е, формата е комплексна, включва целият синдром, хиперкинетичния синдром.